iri Jumapili nolikana kaugoro nikwethera kuri na mubango jwa rumuri rwa siasa ureteri ni Njeri wa Cheupe indi ni mbere ndakunengeria yarato kumanganirite kumaguntu dena nirio na mubango jo kaithira jo igokinyira imwe kwa imwe na ruwa to kaithira to ke mureka na ri andiki beto banteto bandite tiri gotigira ja kwegie ni ja kumuriko muno kinya orera siasa ya Meru shidite na mbere kumata gutwikite ni uga mbuge aria mbarie yako winayo na ndiri na ijaku na bakiaria tongeria barentere cia Kienjai ni gicigo mbunge kia Tigania West ni betite na mbere kudetera ninge kuiye thirikari ya Rais William Samoei Ruto akiaria mubunge wa gicigo mbunge kia Tigania East Mpuru wa Buri no ri mutongeri wa kiama kia NOPEU na itite na mbere kumeneria kuminyira manyiri na kuonania kuria kung'ano kwawe ni siasa cia murengo jua aregani cia wantam agitariria kirakuga ni maendeleo ja kuma kiri thirikari nene ninge agite na mbere kuringira ndebe kithure kindeke ni ripoti ya Adams Muturia Otherija. Mheshimiwa William Samoei Ruto ya kwamba tunampenda ni kwa mrongo embatema sisi toitai maendeleo katika area yetu, ile kazi ambayo ametufanyia katika area hii tunasema asante. Asa Tigania East mali mimi nimetoka, ile kazi amefanya haina watu wengi. Ukiangalia Mtunga hapa, ile kazi amefanya hapa ni mingi zaidi. Kwa saizi kuna barabara ambayo mnapigia kelele ya kutoka Kienjai, Miadhene, Mekindori Road. Hiyo barabara ende imepewa pesa na contractor anakuja kwa site. Ndipo tunasema kwamba Mandamu Kirundi mweleza kwamba tunampenda. Na mimi nikiwa Mporo Mtwabori kiongozi wa chama inaitwa NOPEU, National Ordinary People Empowerment Union, na mwenyekiti ni Mporo Mtwabori. Nimeungana serikali William Ruto ndio tuweze kufanya kazi pamoja. Na asubuhi nikija nilimwambia kuja Kienjai, akaniambia Mporo Mtwabori ikienda huko wasalimia. Mmepokea salamu? Mmepokea salamu ya rais? Hebu mpigeni makofi naona kwa mkono. Sisi hatuna vita. Huyu ndio rais wa kwanza katika dunia ama nchi kuangalia Mmeru. Huyu ndio rais wa kwanza kuangalia watu wa Methodist. Huyu ndio rais wa kwanza ambaye hana mtoto wa mgongo wala wa tumbo, anaunganisha wote. Huyu ndio rais wa kwanza kuangalia eti ya kwamba hata wa Meru wanaweza. Akaweza kutupa naibu wa rais kutoka Methodist na wasaizi amenipa pesa. Kezono na pesa ilazi kebomba nje nao. Ile pesa nimebeba hapa. Rais wa kwanza kuangalia eti wa Meru wanaweza. 1960 tulimkojea Kenyatta alirekebisha kule 15 years akaregea makata ya chai, kahawa, barabara, maji, masule, kila kitu. Kibaki akapewa miaka 10. Miaka 10 kwa Wakikuyu peke yake, hakuna Mmeru. Mungu anaitwa Uhuru, miaka 10 kwa Wakikuyu peke yake kurekebisha. Ikapewa Gachagua miaka miwili akirudishwa Kienjai, hajui Mekindori, hajui Miadhene, hajui Tharaka, hajui hakuna bwana anajua. Ndipo mimi nasema kwamba lazima tuunge rais mkuu. Tunaenda kuatili, hatutaki mdomo wala wana agenda, hawana project, hawana kitu yoyote. Aliye na agenda na project ni William Samoei. Wetu tutamu. Weka nione huko, weka tutam. Harambee, tutam. Kedore kendeke, tutam. Motunga, tutam. Borabori, tutam. William Ruto, tutam. Weka tutam. Kagitino kau gikundi kia akiama ba PNU bakiaria ni baitite na mbere akona ni kurega ng'ano ko ni kira bakuga jatwikite mawirane iguru ya mawirane etu retina mbura ni naria ba kudurangite kutho tongeria bora Rais William Samoei Ruto bakiuga mawirane kire Kenya mwaka jongurumania ge siasa 2022 ni jarekani najo na ninguto nderi itina ikinyiro ira Akenya bagwita na mbere kwewa bakionania kurega kung'ano kwao ni ati Kenya igeta Singapore. Riboti ya Mutugi wa Kiambi.
Atongeria bakanjo ya kiama kia PNU rwangi rwa Meru ni baithukirite na kumenera thirikari ya Kenya Kwanza ni kireba kuga ni kwa area ya Kenya na kurega kubaritira ngugi bakiuga riu bakagwatana na rutero rogani na thirikari kiririro rwa kweberia utongeria bwa William Samuel Ruto. Team era ibangite on one term mission alternative government under the leadership of party leader Peter Gatira Umunya. Batwe itwarongo ru muno rongo boyore tore nyo twagro highway kuma Meru town monka maoa highway tinya ki budget timeanga ithra mambora na mbanu kasungu kaka itambeja kodoro kaka twagire barabara bantuamengi tukonda kuingira ruare katukwithuranira babonete shashi shoshu ore karakarangi ibonete mantu ya with ya airport kwendia Safaricom. Kenya is blinding katukurira na daia na betu nyati chukuru ende tuzokwenda kwa riama inge ruare ikubira batu tuki united opposition tuna agenda na bore opposition itena agenda yetu ibero ni Kasungu must go. It is a one term. Kasungu one term new agenda because Kenya itimia kuendelea tuna agenda mbe ya muntu iko itende kiu i one term nontu igitadiro nde tukarete siasa ne President Ruto na twairetie sana ibo kuona dhaizi kira aritoba grade 10 kuredi wana de transition ana basba teskuru lakini baraba ingi utebo bara report nontu boasia adi kwethirwa batina besa nontu kasongo gagutwia kauma batina uma na batwe na nyasibitari nacha boeta kwatwe kamantu jonde antu baraba kwirigira beta sibitari bakora ne kabago gua nontu shaite gwitanguye kwao Mr. Ruto president tegera mantu jaja Nkoroki kiama giki ni kiritite mukana kiri MCS batari na PNU ja kaunti ya Meru na batiko thingatira mwito jwa kiama batu ja PNU. We have the disciplinary committee iria gakaranthi guru icho indeliberate mantu jao na kuma disciplinary action will be taken against them ketha batu support kiama ge PNU nekyo kia bathurire then iba indicate batikwenda kiama bete kibia mabingi kutho kwenda elections betie kura nakyo ikibia mabingi bakotho baki support iba kuimenya na itwidi ba una kubwinya nominated na batiko araina party na siria chia kiama ko kapapati kwebera bangi baka nominated baba ketho be support kiama na ideology chia kiama nontu ngwitikia bathuri nontu o ideology cia kiama kiareacho kagiteneo kau kiama giki kiugite ni gikugwata mbaru utongere bwa ekuru bakibore guciumira na kuromba twanywa twa utongeria PNU gaga kwina fair sorting out no uti muntu gatigwa nyuma kenda twa Kamiru kana tabakuga tubetu muntu wothe kwenda giti kionde kia kandasi muno MCA ibeje ndene PNU guti na mapendeleo na tukathithia timu imwe kenda twendene opposition na Meru tumekuria na twitiri very strong ire kumba kuthia maendeleo kuwa ngoromba antu betu bara beyo menara kinya wona kimathi arungi akenda gitikia mujumbe nene central tugakara ombe njo tugasota utindandale na twina strong team ire gakuria Meru PNU twende kazi yara maingi ekuru ni baya sidelined kire politics na bakethira batina inya ya kumara kienine nikienda bomba ku raise their voices. My prayer today ndi mutongeria wa secretary ya PNU ni kuromba ekuru bonde ba Meru County baumirie na wendo to support maendeleo ya munya yaraombere ni gutiga rira ari ngavana kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi. Agitene wakau asiasa batongeretwe ni CS Eric Muga nwe mubunge wa shigumunge kia Egebe Centro Dan Kele na wakoro twa Dorothy Muthoni bakiari bari interesia katheloni bamenereti siasa semithika linturi bakiuga itena keguni kiri akari bamero nkiro kinaria CS Muga itene na mbere gutariria mirandi kuma kiri thirikari nene agitena mbere koringira Rais William Ruto ndebe na Professor Kithure Kindiki ripoti ya Mukiri Onkunja.
Ni kanisani ya MCK Kathelo hara waziri wa Eric Mugaa kinyete ntereyi awatueni ni mbunge wa Ntere ndani kelewa Karitho na atongoria bangi kathumbara ya bakinyete kanisani ye ndi nibonekete muno kulotela kera ke rutere ruriani na thirikari na muno ario mithekale ntore amwe na Rigathi Gachagua usiona mtu ina kapasiti ya kuomba kula kitu kwa watoto ukiza sawa hizo kwa nini ya wafanyikazi ndio kwa dada kwa hiyo tumeka na kila kitu ndio amezidi kueleza ile watu wa kidogo mazwa na sababu ya na kwa president ya kwa ndio watu nitaka na kwa niketi gari lupo eta pia eta kutoka nje kwa ndio tukipo kwa wewe na kwa wanda kwa wanda kwa alipo ya baada ya president who is one of our own bishop kwa alikuwa anaenda kwa timo kisile mwemu timo mbele ile leo mbagao na bila tiketi momero wewe uso mlisi hapo na hapo animo kutoka kwa mbele na kwa ila lao ni nyati momero timo talaka na nyati talaka ya mimi usa ndio kabisa miti abeleza mambo wewe na wewe ndio wana atakugombe huko ndio wako ndio ndio wewe kwa ala baba ndio kwa kuja kwa ndio ndio hapo na kuelezea asia ni ndio serana ndio maana kwa sisi ndio wapia nini bila hata kusema niende kingine saya bayar jangan merubah orang dia dia dari luar nah itu untuk beda dirinya dari pasien dulu ya boleh kelamuan orang itu ada yang itu kalau orang itu dia nggak ada apa akahoma na rais Dr. Samuel Ruto wangu iwe kwale kumaanisha si alivyo kwa kwa basi na itafanya kazi anaongoa ulipo kwale ile kwale nini ndio nijira mbaka kwale mbekwa emwe ndio na ndio mimi sio mchache wa akili. Na ndio mimi kama naona hivi na hivyo na hivi kama naona hivi kanisa kama naona hivi kama naona hivi mtu akisimama kuongea hao ni heshima kwa viongozi wengine. Na Mungu anasema nyenyekea afanye nini? Nyenyekea afanye nini? Kama kaitene kauni baweta baita na mbere kuria kithirikari ya Ruto muntu au ni bakuona witi na mbere ikauma leo tunalitupa na president Ruto ndio wanajua wamefika leo Madam kwa jamaa nne wote kwa yani kama history. Ndio kaja wamefika ndio kwa dia. Gua mana ndio kuja kutoka na mama. Kuja Amerika ndio kwa rama yao. Baba wao alikuwa kazi baba. Ndio kwa ndio kwa dia. Ndio mpaka ndio kwa kwa hivyo tuunge serikali ya Ruto mkono. Support ndio wetu wengine. Nikiripotera Meru TV kuma Kathelo Igembe Central mbeta Mukiri Okonja.
Nakio gikundi kia mbeo mbithe kuma Meru ni bashumiritie kuonania kugwata mbaru siasa cia seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, bakiuga sisi ndio Sifuna. Na aria baitite na mbere kugwata mbaru siasa bakionania kuria kung'anuko ni kira bakuga ni pangaratano ya utongeria na wagi bwa mirandi yoiti na mbere maturene. Riboti ya MC Mutonga. Meru, sisi ndio Sifuna. Meru, sisi ndio Sifuna. Meru, sisi ndio Sifuna. Na jau warikia kwithirwo kigua teni ndauga ne gikundi gigwitwo sisi ndio Sifuna ndene ya Meru baria bombite kwithirwo bakiumira na bakauga na ndi bariku na ni bombite kwithirwo bagetera bunene bwana Sifuna onbeta wake en Kabix bato to trimene ya group yuko na ni group Meru County team sisi ni Sifuna bato to team to yete amono to together to na same ideologies ira to retete amo chi support Edwin Sifuna ora to komeano secretary no newly elected secretary general ke makia ODM na for the first few days ito onete Sifuna gebitha keralis na rine mo kitengela na rine ngi naraka Kamega batu to antu barabara batu atu ito associate na ndiere Sifuna na ito kuona Sifuna no mtura ideas tiaki ku resonate na mwananchi wa kawaida na ibo ntoru areto kwenda kwira Sifuna ito mu support na nara kuonde yake thre na raliu batu ya timu yuko na to kethaira to rally neira na inyana Meru ito mukaribishe ya Meru ya aria batu Sifuna na wafuasi baba inge mno Meru ibora batera itokeza na inyati mubo kone kanene asana itu ku welcome antu bange baba inge baraba ombikia kuthira bakenda kungana batu be yatwithira turu ya moto support aindiera ya Edwin Sifuna na mandu yara Edwin Sifuna kuwa yara mwananchi wa kawaida kuwa ora no akurisoneta mwananchi wa kawaida kabisa ora grassroots ora kuinyelwa isha ora kuinyelwa school fees ora weta chibitari yake drotenda wa yara iyo mandu yara Sifuna akwaria na iyo mandu yara ya inyeletie mwananchi wa kawaida ende batu kentugera tukwenda kuwa timu ero kona tutechokete nyuma atuendelete wita mbere tungana na antu barabange bena ara Nairobi na region singe cia Kenya kende nya batu antu barabange beta loto yo talero au itura ire kona tutumba ukira tutwaila ke manto ya yepe na toila ke mechemanio na TV ne na batu tukethrote no to usika ende mukuma thai tukuiritanĩria batu tukathira twete team Sifuna Meru na Mount Kenya oteti mengera itoria ibatu pambere na ibatu pioneers but team sisi ni Sifuna Mount Kenya East Meru County na nyama Mount Kenya yonde ende turenda weta tungane ya team renge na are uru tuthielunka Kenya yonde tukira mwananchi manto yara Sifuna akuwa achi ito etikaniria na ideologies tia kichionde na bonge borampenda kwira thirikari katiba yetu ni wete tuna freedom of expression na nya freedom of movement batu eni kanya na boy nya team Sifuna kanya tueta tukaria ideas chietu otindo ere weta tukaya na ideas ora kenda ora etekiria manto yara yetu ethira kenda support abete kero ba support bakiako mtu akiako lazimishwa kwithirema nara ati kwenda kura tekato tuteringa kura konda atano kura mtu eringa no ntubo india siro mwenderetie na mantu yaro mwerete ona ethira awete keria kana ati wete keria. Thank you very much. Meru, sisi ndio Sifuna. Meru, sisi ndio Sifuna. Meru, sisi ndio Sifuna. Balito jakwa raba ingi bambije kaste tata ndi umwe okuga kama jaun kaste tata nkiuga mimi ni Sifuna alafu tukauga kaire tuinde sisi ndio Sifuna de nankatho ingi muno ciocokia nontu bwa kwithirwa thaa ici nandi twitite kuona utongeria bubwega gukurukira Sifuna batu tukeja gutegera mantu ya maingi antu ibekiri promises nyingi muno ndene nthiguru iji lakini itomba gukinyanira nontu borongo burabweku lakini twategera na twathikira Sifuna no umba kuija kwa nthiguru yetu twina timu nene muno ndene Meru na twina
timu ije kuma twina antu begembe twina antu batigania twina antu babure twina antu ba northiment twina antu ba southiment centriment so timu ije te antu ba areas yake kana tugiba Meru town atugwatirete twigikundi gikinene muno pamwe abonere batiumba gukinya na Arua so twigikundi gikinene muno kiria gigukaribisha Sifuna Meru na baraba kuga turienda ngugi Sifuna. Unimbita wa Duncan Gitonga kana kichwa unde umwe watongeria bayuthi Meru County na mbijite aja kuungana na timu iji ile aja ya kuga sisi ndio Sifuna na itukaribisha Secretary General Bwana Sifuna Meru tumwire karibu sana na aja unijo ndaikia kuthirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Riboti kaithira itu ikimbriki yetu mbere ya kiri metha ya Meru TV ugeta kuraya nitushokerete. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Awole tiga gutinda kuigwatia thina ni gita riria ukaigurira bikibiki na koguri kanini na gutiange ni ndene mutindo jwa kangangi aria kuijikene ja kwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jo mwega jura juijikana ja haujue ona kethero no kwenda muthemba jwa tuk-tuk
tegera ure gwika tegera ure thongi nio eu na bikibiki cietu ciina warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kibande KRA pin na garanta umwe weja na deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta ingi na cio kainunkaira mariga ni ati spare twina cia kung'ana na ni bikibiki cia kinande iria ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega turingira thimo ni kendo komba kuigwatira namba cietu cia thimo ni cio iji ciandikia ukionini giaku etagwo Ifan. Ni bwega bwa gutudura turi metha nteto Meru TV twambiririe na matheta muthuro na kururia mata kwa gikundi kia arimu kuma Southimenti baria bacumiritie kuonania kuria kung'anirwo kwao ningi bakimeneria karika ria muciari gwokotha makobi mwarimu wa cukuru ya Nkobo High School na aria bauritie nayo sheria ijukie itagaria ningi muciari o akinyithwo ikongolone bia mawatho ni ripoti ya MC Mwitonga. Aritani ni bonenie muthuro jo munene na ni nyuma ya muciari umwe kumba kwithirwo akiura deputy principal wa Nkobo High School. Tuleja nuntu one bo kashifu mantu jalia jakarikirite one of our administrators jawe deputy principal wa Nkobo High School. Tulenda kuga jakiama we condemn untubulabura mukarikirire kumania na muciari oro witwa Shandi na tukiuga ate twinde tuleachia litika twindata na kwou kinya kethirwa mwana na kwewa discipline na bweri kuthingatira na muciari na bweri kuthingatira procedure na protocols iria ciithaire laid down kenda itetaleawe iritikirika na ni kenda omba kwewa the correct answers. Aritani ni batariritie bunene aibu ria mwarimu u arikitie kwithirwo akiona kuma kiri community na mwarimu uri akinya we ni muciari ni abwite kwegwa heshima jabangi untu bu ni bujukitwe no ritu muno ni aritani aibishi njewe akaibishwa ni antukire antu bao akaibishwa even their community. Everyone is asking nini inaendelea kwa walimu. Tukathikiria clip ile endrete tukuigwa mwalimu age plead nawe aimwira akatuthingatira procedures ya guchoa mwana na gwatuika mwana na kumwashua mwana ate akonekana. So imakosa muno rira muntu agutwika wired nontu narua mwalimu kinyabuka menelera na muciari cukuru muciari ura no aume ete agutaimire ome nete aga kuureno kana kinya aka victimize ana baku family eku. So batwe as head teachers as administrators itukuigwa twe threatened tutikuigwa twe save any longer. Ni barombete makinya jawatho jombe kwithirwo jakijukua nikenda muciari u akajukirua itagaria riria riagirite na itukuria law of agencies bajukie swift action by prosecuting the perpetrator of this heinous act apparent. Nobody is living. All of us are living in a grass house. It has happened to him. Anybody of us is also fragile. Na nontu nwena igagwe enya muno ntu njamba rwikumero atereka ura matina na twetete o mwirira iganyamba ingwete geria gutegentu kya reconciling kiomba kujiraja nontu bya mabya aritani bionde kupet na nati bira itre statement yegoro bwega biauga bia na 72 hours gutegentu kiomba kuchange ya getweka less than 72 hours na nyacho nyingi mono nontu igajo tueka muntu kawaida we 72 abati kuthagweti na 6 hours
Kangwenda kuga kethre balagire 72 hours, it should be less than 72 hours. We na nyama no ntuna gwitikiria we aria gwati kurioma na ya ndiragirio nyamwandiki ona muregere na aregio turaitire mwandiki kire the game ibwega no ntuna tunengere katuthithia justice na justice ire kuthithia ni ati kinya teaching yete ombeka kaire ndene mero muntu wate ndene ganjokerie gutikira as mandi kethra muntu wate thirari ndene kaba kathura kumugwata kana ana gukaranja ira raisi niriko niyo bakathithia si wetuika ati ni bakwenda gukurukia autonomy ya junior schools chethira chiena principles of their own. Tutikuga gatulega kwithwa kwina principles, lakini kiuria kiria tukuria ni atiri riria day schools ciambiririe under primary schools na primary banenkera kanya kinyari bo primary bo baitana na mwanka twakinyia mwe twagana ithaka na bethira bai on their own ithaka biao na taito ciao na primary na chona taito yao. Riria president athondekire kiama gya kuthiuruka gikijukagia maoni maoni jara jakinyire na jara jarikanirwa jo ni that JS igatuika domiciled in primary schools na neu kware na neu twitikiretie mwanka narwa imiaka ithatu jo ijwe na kuma tukwambiria JS turioria kari mu ba primary twathithia meiye jangana jaja cha kumba kwetho tugwatirite kana gaka mbere kinya gatambiria gukua mbere gatambiria gweta tantae endere kana kambiria kumatuka iro gukwetho kwena ruma that JS ikajukwa yethre autonomous na jau nijo ndaikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Na cio siasa no ciitite na mbere kumata inya baba ingi ba arimo bakiuria siasa igatonywa kiri mantu ya igi kithomo indi tugitegera siasa cia ntere cia Tharaka-Nithi na aria ite mwanya bithirite bigikujeria antu mwanya inya maaskofu bagitonya ngurubanio cia gisiasa matemo ya gisiasa ya kiarua ogontu kinya kanisene madhabao yagitwika kilengo kia gisiasa na aria ntuku ya narua kugishangasha kithirite gikujirwa kanisene ya Katoliki ya Kamarade irintere cia Kariga na aria askofu Mwathi Kanogo bashokaniritie miario na ura ni MCA wa cia Kariga Kenywa ZM ni uga mbuge aria mbarie nkuthuranga ikutho nani nkuminyire manyire na aria akristo batiro bakimakarira ni mashokanio kanisene. Riboti thuraniri na igitarirwa ni mwandiki wetu wa nteto kuma ntere cia Tharaka-Nithi Ndegera Waiguna batwera guterane bakiorana giko bakagurania ntigo ya munde baguranite kiri arambia waka kanisa ya Katholiki ya Kamarandi na babati bange noro kuromba gite KMC kiri wandi cha Kariga kiri cha mwaka wa 2027 Bishop Nicholas Mwathi akimenyekana takanu wa mona MC uri kukagitania kakenywa ZDM agakanu gagitumira kanya gakagukorera metho kenywa ZDM arombite kwethorwa kimuria metho kometho kurekana na mirandi ya kuromba kuma kiri ngavana wa Konta Tharaka-Nithi Onesmus Muthomi Njoki nonto Kenya na aramiri gukorokia mbanjenti na kurami korombera Kariba cha Kariga maendeleo arithi barabarani cia kwa ndaromba Muthomi Njoki na gwithirie mbanjenti igitira mbanjenti akurukagwa na gwithirie yathi ya chukumo ya kuruka barabara ira nkunenkerwa Muthomi Njoki na project ira nkuthi kwereka Muthomi Njoki anenkera tandaga cera ya kandatu wa kwara Kenywa ZDM na rekaina wira cia kwa nteti antu bakwa no tunatere antu Bwana Yesu asifiwe Kenywa na getira tai na yana kira kirini na kabotikare kenu kana ko mozokie bobo takogana Bishop Nicholas Mwathi ndamuromba ne shima tafadhali ndamwirira na ara barabara ya kuthondeka antu ba Seraka akiangano atwete mithanga ndamuria na tokurutha augerwero na bo mwire wetho imbesa bangite akagura na chukura cia antu bache Kariga wana garuti nyendera ni otembo kumagare mbungo Bwana Yesu asifiwe nigo kwenda utara madhabu mambetira nkona ndathurwa ndenda tutethania na antu ntibate ibo kwenda mbukaria tubako Kamarandi ibo kwenda mbelele kupekaria
kamwanka katigere kathirekere bona ngeragete KMCA twe KMCA thato nyachere mapema kagitani gwaku kenyoza dem no akorugama kirengoni nyonti kwete siasa kiri ageni kana kiri aturi turete muchango wa mbio tuwe siasa karo data gakinya kwa mtundaruma kwa mtundatenga kuma Kamarandi wandi ajakaria kichigo munga kadara kan kiripotera Meru TV reto kambita ndagara waiguna ni kanisa ya Katoliki ya Kamarandi irinterecia cia Kariga ni riboti yo ikaithire gitukinyire muthia yo yara tukubanganitia kirimetha ya Nteto Meru TV ni bwega nonto bogo tudura gwitene batu ikinya nonto baku amuni tutukite nyombe Nteto iraide na igweta ka detune ka Amero kuma kireni kirewe na kimoni moni. Thank you very much. Beta wakabwe mudharimi mwananiri wetu na jire madhidio ni Paul Gujiri ukorero gututhingatira kiri mitando yetu ya Kinandi okinyaniria at Meru TV Kenya jo thingatite ni mubango jwa rumuri rwa siasa na rua jeri wa chupe agita gikaro na bathatu bari kiamene kia no peu na bo bakethira bakimuramura ikumurika mwerekera jo mugongo na siasa ire citite na mbere kumata mirengo nile one term two term na kuri bara inyakate ka Meru ya laboratory kia kumenyethia bakua sisi ndio Sifuna iyo jonde bokaithira bogitania na gukinyethania ithigithio kiri rumuri rwa siasa ingwenire gita rirega